Murakaza neza. Uyu munsi rero nabazaniye umuti karemano wakoresha ugahangana n'ikibazo cy'imvuvu. Birashoboka ko waba warakoresheje amavuta atandukanye ariko imvuvu zikaba zaranze gukira. Abantu benshi rero niba atari bose, imvuvu bashobora kuba bazifite cyangwa se bazirwaye. Mu mpamvu zimwe zitera imvuvu rero twavuga nko kutamesa mu musatsi bihagije n'isabune yabugenewe cyangwa za shampoo n'ibindi. Imvuvu zishobora guterwa kandi n'uruhu rwumye, uruhu rw'inyuma ku mutwe. Imvuvu zishobora guterwa n'indwara nka psoriasis cyangwa psoriasis na eczema. Izi ni indwara zifata uruhu n'izindi ziterwa n'amashampinyo. Imvuvu zishobora guterwa kandi na za produit n'amavuta atandukanye atajyanye n'uruhu rwawe wakoresheje. Ushobora kuba rero warakoresheje amavuta y'ubwoko bwose atandukanye ariko iki kibazo kikaba cyaranze gukira. Aha nagukusanyirije bimwe mu bikoresho ufite cyangwa ukoresha iwawe mu gikoni umunsi ku munsi byagufasha gukemura kino kibazo. Dore uburyo butandatu wakoresha rero ukabasha gukira imvuvu. Uburyo bwa mbere, koresha amagi mabisi. Kubita amagi abiri maze usige ahari imvuvu ku ruhu rw'umutwe wawe. Ubirekereho mu gihe cy'isaha. Oga mu mutwe n'amazi meza rero n'aka shampoo koroheje. Uburyo bwa kabiri, koresha indimu na tungurusumu. Uruvange rw'indimu na tungurusumu bifite ubushobozi buhambaye mu kuvura imvuvu kubera ubushobozi bwabyo dusanzwe tuzi bwo kurwanya indwara cyangwa se kurwanya udukoko dutera indwara. Uzabigenza gute rero? Fata umutobe w'igice kimwe cy'indimu uvange n'uduce tubiri twa tungurusumu maze usige ahari imvuvu ku ruhu rw'umutwe wawe. Birekereho kugeza ku minota 20 cyangwa 30. Nyuma woge mu mutwe n'amazi meza n'aka shampoo koroheje. Uburyo bwa gatatu, koresha vinegre ya pome, apple cider vinegar. Iyi yifitemo potassium ihagije bituma igira ubushobozi bwo guhangana kumagara k'uruhu rw'umutwe bishobora gutera imvuvu. Iyi vinegre izwiho kuvanaho cells cyangwa se ingirangingo zapfuye ku ruhu rw'umutwe ndetse no kubuza twa dukoko twa champignon mu bwoko bwa yeast kororoka no gukura. Ibi byose rero bifasha mu kurwanya imvuvu. Uzabigenza gute rero? Siga ya vinegre ku ruhu rwawe rw'umutwe ahari imvuvu maze umase mu gihe cy'iminota 5. Nyuma oga mu mutwe n'amazi meza. Aha ushobora gukoresha na shampoo cyangwa se ugakoresha amazi gusa. Uburyo bwa kane, koresha coconut oil, huile de coco. Aya ni amavuta. Iyi coconut oil izagufasha kurwanya kumagara k'uruhu rwawe ndetse no kurwanya kororoka no gukura kwa champignon zitera indwara no gushishuka k'uruhu rwawe. Uti bizagenda bite rero? Vanga amavuta ya coconut wongeremo umutobe w'indimu ku buryo aba ari nka 1/2 cy'amavuta wakoresheje. Siga ku ruhu rw'umutwe ahari imvuvu ubirekereho nk'iminota 20. Ibi uzabikora 2 cyangwa 3 mu cyumweru kugira ngo umusaruro ube mwiza kurushaho. Uburyo bwa gatanu, koresha ibishishwa by'icunga. Ibi ntukabijugunye niba ufite ikibazo cy'imvuvu. Fata ibishishwa ushyire mu kamashini gasya uvangemo umutobe w'indimu kugeza ubonye bibaye nk'igikoma gifashe. Siga ku ruhu rwawe rw'umutwe ahari imvuvu ubirekereho nk'iminota 30. Nyuma woge mu mutwe n'amazi meza na shampoo.
Ibi byo uzabikora 3 mu cyumweru kugira ngo umusaruro ube mwiza kurushaho. Uburyo bwa 6: koresha amavuta ya olive. Aya nayo azwiho kurwanya kumagara k'uruhu no kurukesha. Fata amavuta uyacanire gato kugeza kuri degre Celsius 36 n'igice na 40 n'igice. Masa ku ruhu rwawe rw'umutwe ahari imvuvu ukoresheje aya mavuta. Ibi ubikora ugiye kuryama, ubirekereho ijoro ryose. Mu gitondo woge mu mutwe n'amazi meza na shampoo. Ubu bwari uburyo butandukanye twabakusanyirije wakoresha maze imvuvu zigahinduka amateka kuri wowe n'umuryango wawe. Mwakoze kubana natwe. Kora subscribe, like, comment unabisangiza abandi. Iyi ni Maxon Wisdom TV. Murakoze.